undiang dari Datuk Sonang Mona ti kami Tentrosuati Ibu Baku. Nambak mandi dia nak sungai buat togak Pak Yuawan sojo anggota ketujuh. Kan dia elok pasal Datuk di siku. Kau datang kami wasosong naik buka pintu duduk bentang lapiak dah duduk datih rumah nangko. Di Datuk lain terkona luran kedudukan kami. Tak boleh selo tersimpuh kotak luran di ujung di pangkal pati tengah ke di topi. Nan tinggi kekurangan jong nang godang kekurangan ba agak tersosak atas sepi aku nya maaf minta ke menawit tu goda Datuk. Di lengong ke dia kanan dipandang dia je mudia. Karucik duduk telenggang barakit di silingguri. Di nan sompi kita petinggang tando bermain nak kabudi. Sompi tempat lapang pikiran kalah kawi juo dengan adat. Luar daripada itu tentang jadahan ke tengah terserak kena rapid tetap buah kena banyak lengong kiri kanan pandangan dia je mudia. Lah di lengong kiri kanan lah pandang dia mudia lah lebih harus cukup ndak ada upik muka datang takut puji muka rembuh ulang malu muka Datuk. Sampai